Indonesia pronto ajuda a desenvolver Timor-Leste. Lulu ia área de desenvolvimento rural no agricultura. Chefe Comissão da Cooperação Parlamentar. DPR RI Fadli Zong informação tone. Foi inhala encontro o segundo vice-primeiro-ministro. Ministro Assuntos Sociais, no ministro coordenador do Assunto de Desenvolvimento Rural no Habitação. Mariano Assanami Sabino Lopes ia Palácio Governo Dili. Sexta-feira, lorong ida bulan setembro tinanem. Durante encontro ia assunto barak mak parte ruang ecolia. Lilu ia área de desenvolvimento suku. Irrigação inclui área seruktan. Nova oin Indonesia no Timor-Leste. Se suporta malu ho diak liutan. Lilu ba Moris diak povunian. Ia rai ruang nenian. Hubungan antara Timor-Leste dengan Indonesia sangat bisa dijalin dan cukup banyak yang dibicarakan tadi terkait dengan kerjasama, misalnya tentang pembangunan desa, kemudian juga irigasi embung yang terkait dengan untuk pertanian. Selain itu juga kerjasama lain. Tentu Indonesia dan Timor-Leste ini merupakan saudara dan saya kira bisa saling mendukung ke depan untuk kemajuan bersama, terutama bagi kesejahteraan rakyat di Timor-Leste sendiri dan juga di wilayah terutama yang terkait langsung dengan Timor Barat, jadi Nusa Tenggara. Saya kira ini banyak sekali yang bisa kita lakukan bersama, apalagi sudah cukup banyak MOU, tinggal bagaimana MOU ini direalisasikan ke depan. Jadi kami sangat mendukung, terutama dari sisi parlemen sendiri. Sebagai ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, kami juga sangat mendukung Timor-Leste untuk menjadi segera bagian dari AIPA, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, atau parlemen dari negara-negara ASEAN, dan juga saya kira Indonesia sejak awal termasuk sangat mendukung keanggotaan Timor-Leste di dalam ASEAN. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan menjadi keanggotaan penuh dan tepat. Enquanto segundo vice-primeiro-ministro, ministro Assuntos Sociais, no ministro coordenador do Assunto de Desenvolvimento Rural no Habitação, Mariano Assanami Sabino Lopes informa, e encontro ni colheu conaba o insamak bela desenvolve área sira e fronteira no área rurais no habitação. Conaba coisa desenvolve área sira e a fronteira rurais tambah kita irá turbo kita uma deve maka atau desenvolve a mutu Ministério da Agricultura Rasik, Ministro Rasik se continua atau kalau serviço da OI, dulu ia mota sira no beco da fronteira, ia mota dulu ia parte maliananya, ia ia na muito para desenvolver o mota ia parte fronteira terrestre na Indonesia diga banba, nemos maka kita boleh itu para ia parlamento seremos tahu atenção dulu atau desenvolve ia fronteira. De ambos cuales van a conectar revisar futuro servicio continua entre geração consira entre geração continuador sira e nos surgiu saída multiplicar o serviço baú para meterkan cooperação e a setor oil precisa. Assanami afirma, se halo revisão do programa Uma na Roma do Povo, nebe governo halau ona namos política ia programa governo nian atau hal habitação mais digno para população. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emma Hotu. Atau hatena informação atual diagliu kita halua. Hane hambutão subscribe, like, halo comentário no faixa do media social Hotu.